nimushyira amavi hasi musengera inzira y'akarengane ziri ku butaka bw'umujyi wa Goma kuko isaha n'isaha wakumva inzogera yirenze. Niba ufite umuvandimwe, inshuti cyangwa undi muntu uwo ari we wese ukunda, singamije kugukura umutima. Izere ko niba isaha itaragera agomba kubaho, ariko ntabwo byoroshye. Abakunda amagara yabo cyane ko yaterewe hejuru wese asamaye batangiye kuzinga utwangushye bahunga, nubwo kwizera aho guhungira nabyo ari ingorabahizi, ariko nanone ngo aho gupfa none wapfa ejo. Ibibunda bya rutura, ibifaru n'izindi ntwaro biri kumena amasasu umunota ku wundi, ari nako urusaku rwabyo ruri kuzengereza benshi mu matwi yabo. Goma iramutse ari umuntu yavuga iti mbaye uwande. Kuva iki cyumweru cyatangira, uyu mujyi uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urasumbirijwe. Ese M23 yabigiye kongera kwigarura Goma nk'uko yabigenje muri 2012. Ariko nanone FARDC n'abambari bayo nabo ntibasinziriye baryambiye amajanja. Kuri iyi nshuro umujyi wa Goma uri hagati y'inyundo n'ibuye ry'umucuzi. Dore ibiri kubera i Goma. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano turakwishimiye. Nanone ikaze. Icyumweru cyatangiye imbuga nkoranyambaga zikomeza gahunda zisanganywe zisa n'izishyushye inkuru zigera ziti Goma irafashwe, Sake irafashwe, maze abantu bakagira ngo ni ibisanzwe. Nyuma gato ariko amakuru avuga ifatwa ry'imijyi ikomeye yo mu burasirazuba bwa Kongo yatangiye gukomeza gufata ireme. Umujyi wa Minova wa Sake uzwiho kuba umuhora ugemurira Goma na Bukavu yaje gufatwa. Abazi iyi mijyi bavuga ko gufatwa kwayo byasigiye Kongo inzira imwe yo kugemurira Goma na Bukavu, inzira y'amazi, ikiyaga cya Kivu. Aha ariko iyi nzira nayo yaba ngo itakiri nyabagerwa. Nka ibyo bidahagije, inyeshyamba za M23 zakomeje kotsa igitutu ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanyije, ku buryo bivugwa ko ubu ngo baba bageze ku birometero bisaga 30. Byongeye kandi Kongo yatakaje umusirikare wayo ukomeye, akaba ari General Peter Chirimwami, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Iyi nkuru yemejwe na leta ya Kongo ndetse yanakurikiwe n'inama y'igitaraganya yahamagajwe na perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, wahamagariye ingabo ze kwirukana M23 aho yafashe hose. Icyakora ko urugamba rushobora kuba ruri guhindura isura. Itangazo M23 yashyize hanze ryavuze ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri iki gihugu, MONUSCO, ndetse n'iz'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ziri kwigabaho ibitero zifatanyije n'ingabo za Kongo n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Kuri ibyo M23 yavuze ko itazabura kwitabara. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi nawo wasohoye itangazo uvuga ko ufite impungenge ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Aha kandi itangazo risaba Kongo kureka gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR, rigasaba n'u Rwanda guhagarika gushyigikira inyeshyamba za M23. Ikirego gishinja u Rwanda gutera inkunga M23 kimaze kuba nk'intero n'inkikirizo mu bayobozi ba Kongo. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko iki kirego nta shingiro gifite, uretse ko umugambi wa Kongo wo guhereza mu buturanyi wayo ibibazo biyireba. U Rwanda rusaba Kongo guhagarika ubwicanyi n'iyicarubozo igirira abaturage bayo bavuga ikinyarwanda, ari nawe M23 ishaka kurengera. Rusaba ko Kongo yagirana imishyikirano na M23 yo guhagarika ibyo bibazo byose. Ikindi u Rwanda rusaba Kongo guhagarika gukorana na FDLR. Mu itangazo ubumwe bw'Uburayi bwavuze ko bushyigikiye ibiganiro by'i Rwanda bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora u Rwanda rwamaze kugaragaza ko Kongo itazongera kurusha iryera muri ibyo biganiro igihe itarakemura ibyo isabwa. Hagati aho mu minsi 2 ishize Kongo iri mu kizima, nta mazi, nta muriro, yewe nta na internet. Ubu kandi ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kugira inama abaturage babyo babigoma kwitwararika umutekano wabo. Ni mu gihe kandi abatuye Goma batangiye kuzinga utwangushye nk'uko twatangiye tubivuga, kuko babona ko isaha n'isaha rushobora kwambikana. Bamwe ndetse biganjemo abanyamahanga n'imiryango mpuzamahanga batangiye guhungira mu Rwanda, abandi bagufata indege zikiri kugwa i Goma berekeza ahandi. Abantu barimo guhunga umujyi wa Goma mu gihe amashuri yari amaze guhagarara. Abana bakaba bari mu ngo n'ababyeyi kandi batazi igihe amashuri azatangirira. Bamwe mu bana bavuga ko batewe ubwoba n'ibyo barimo kumva biturika, bakumva ko bajyanwa kure yabyo. Ku rundi ruhande, imirwano yatumye ibiciro by'ibiribwa mu mujyi wa Goma bizamuka. Ikiro cy'ibitunguru byaguraga ibihumbi 4 by'amafaranga ya Kongo ubu kiragura ibihumbi 8 cyangwa 10. Ku rundi ruhande, UN yatangiye gukura abakozi bayo mu mujyi wa Goma. Umuryango w'abibumbye UN watangiye gukura abakozi bayo badakenewe cyane mu mujyi wa Goma mu kwirinda ko bahura n'ibibazo by'umutekano muke kubera imirwano isatiriye umujyi. Abakozi ba UN batangiye guhunga bava mu mujyi wa Goma. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na UN risaba abantu badafite imirimo ikenewe cyane kuva mu mujyi wa Goma.
ndetse bamwe batangiye kugera mu Rwanda nk'uko babyemerewe n'umunyamakuru wa Kigali Today uri mu karere ka Rubavu dukesha iyi nkuru. Mu mujyi wa Goma imodoka z'umuryango w'abibumbye zirimo gutwara abakozi bawo n'abandi bakoreye imiryango mpuzamahanga muri uwo mujyi ikomeje gusatirwa n'abarwanyi ba M23. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na UN rigira riti umuryango w'abibumbye watangiye gukura mu mujyi wa Goma abakozi bawo badakenewe cyane, abakozi bakora mu biro hamwe n'abandi bashobora gukomereza akazi kabo ahandi bidasabye kuba mu mujyi wa Goma mu gihe umutekano ukomeje kuba muke. Umuryango w'abibumbye uvuga ko nubwo abo bakozi bakuwe mu mujyi wa Goma bitaza kugira ingaruka ku kazi bakora ko gutabara bari mu kaga, kuko abakozi bari mu butabazi baguma mu kazi mu gukurikirana bari mu kaga. UN yongeyeho ko ikomeza gukorana n'abafatanyabikorwa na leta mu kwita ku baturage bari mu kaga, naho gukura abakozi mu mujyi wa Goma bikaba bijyana no ku mutekano uhagaze. Imirwano irakomeje mu nkengero za Goma. Abarwanyi baye mu 23 bakomeje kwirwanaho ahitwa mu Bambiro mu birometero 21 uvuye mu mujyi wa Goma. Abandi barabarirwa hitwa Rusayo aho bakomeje guhangana n'ingabo za SADC zavuye muri Tanzania na Afrika y'Epfo. Abarwanyi baye mu 23 bakomeje guhangana n'ingabo za FARDC na FDLR muri teritwari ya Nyiragongo ahitwa Kanyamahoro. Aho imirwano imaze iminsi nta utsimbura undi munsi y'ikirunga cya Nyiragongo. Abaturiye umujyi wa Goma na Gisenyi barimo kumva ibisasu biturika kuva saa 7 z'ijoro za tariki ya 25 Mutarama 2025. Ingabo za FARDC zarimo kurwana ku mujyi wa Goma zifatanyije n'iza MONUSCO, SADC na Wazalendo aho barimo gukoresha indege n'ibitwaro bikomeye. Hamaze gutangazwa ko abasirikare babiri ba MONUSCO bamaze kugwa mu mirwano barasuwe mu Gifaru, naho abasirikare batatu ba Afrika y'Epfo bamaze kugwa mu mirwano. Abaturage benshi barimo kuva mu mujyi wa Goma bavuga ko nta mutekano, kubura amashanyarazi, amazi meza na internet nk'uko twabivuze. Bamwe mu baganiriye na Kigali Today dukesha iyi nkuru bavuga ko barimo kuza mu mujyi wa Gisenyi kugira ngo bumve ko bafite umutekano no kwegeranya ibikorwa remezo bikorera neza. Bamwe mu banyamahanga bashinzwe ikoranabuhanga ry'itumanaho bavuga ko baje mu Rwanda kuko babona ko ibintu birimo kuba nabi ndetse bakaba badashobora gukora kubera nta mashanyarazi. Ngayo nguko rero ibyo muri Kongo turakomeza tubakurikirane ko bimeze tugende tubibagezaho. Iyi ni Mira Rwanda, ikaba isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye ndi Penweri muvandimwe, niba ari ubwa mbere dukurikiye turakwishimiye. Mbifurije amahoro n'amafaranga naho utaha, mugwiza amashyi tuzongeye guhura amatavuna imitozo.